Bueno, ti xa máis ou menos igual coñeces este xogo. Vou a debuxar un animal, porque antes saliu moi mal o animal. Vasme dicir un animal, e o animal que me digas vou no debuxar e voulle dar vida a ese animal. Vai ser a bomba, vamos. Hugo, pensa nun animal. Telo animal na mente? Sí. A de tres dismo. Unha, dúas e tres. Un peixe. Vale, gracias, Hugo. Pois un peixe, perfecto. Debuxamos un peixe. E xa temos o peixe debuxado, vale? Unha vez que temos aquí un pequeno fallo... non hai aquí un problema. Hugo, vouche pedir que collas o peixe. Vas a coller o peixe así. Colles o peixe, aguántalo así. Vale, mira, Hugo, agarras así o peixe, estupendo. Aí aguantas 3 horas, bueno, 3 horas no, tranquilo, un ratito. Ponemos un poquinho de música, le vais a rock and down, puedo, porque le voy a dar vida a ese peixe. Vamos. You could be found. Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, the boys are back in town, the boys are back in town. The boys are back in town, the boys are back in town, the boys are back in town, the boys are back in town. ¿Has preparado? Una y dos. Claro que está bien. Fortísimo aplauso para Hugo. Muchas gracias. Puedes quedarte con peixe de regalo. Después cambiamos los trabajos.